Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong tray ka Northeastern Hills University mendaka Southern Nai Wing Arch Apsal. Kila sangit tray kam nakabentaban penpau kajing persya ya kajing penslam ha kajing thun kam nakabentaki kam kibala penbena ha kalai tarik Nai Wing Arch Arpulai. Kadi ka school ba mendaka sengi kala genja bat kidon tangkat du kaningot kinong tray kibalawan. Shimna dan bos ban kit eki samla pule namar kajing ekhi keba klembu por kala kata aru eki samla pule balai iru eki kamera kelas kibala thli. Haga jingalang kabala long haka arp khnai tarik urisau kani hunsa kala ong baman kapor kala pha e kijing pentip cho vice chancellor ban pen stat de kijing penrong kam hendre kijing pentip jongki kalong kuba pentip ya uba kelut haba kran shekila pathai kabor menda kasngi u president kani hunsa uba WR Sunram ula pentip ba vice chancellor ula khot ekran yaki hasngi ba ar hakapor saubje janmiet hendre ula ong bakila ban betengi kijing khi jongki lada kim sngo hon ne kijing pentikna jong vice chancellor ban penrung no ya kajing thong kam ule thuru bakat kum kajing ong jong u ya kani kajing penrung kam la dei banle and the National Testing Agency handre ke NTA kala pentep shaka university ha khandu tarik naitung bakam dei maka ban penya ya kajing penrung kam I gumto kikot khobor mengile khot ik ka strike nene insak de strike de ka pen down pull down nya sangat rekam kinon teaching staff jong ni hu kedau kongsan kalong marba kala simpor plat kini recruitment process bargaining promotion jiki staff jengi kan te ki advertisement nang jingsha kalami na do mencam senam shwa jong taring la tho sithi bikin penmi advertisement mar ka strength jong ki staff jengi kala duna plat te ki section ki badan sangut rumut ki bre men shwa mentai kala dan tang arngut te ki kam kala suki kala ban khiai ki member ki jongi tingla tho saki bikin advertise te kila le ngastunat penting kita apa authority kala ongo kala le November laitrik kala mi ika group B ba group C kumba shispa san pusau tuli post ta hadin kata pada kadon ke delay menle ke recruitment kata jung delay ben kong kalong ba kawai ke de bakal dan to ka election parliamentary election te khlemla ban merkan conduct national testing agency wi te khlemla ban le hadin nong to pada ka khandru trik janggu benai Julai te connect national testing agency kala ong ba kanumla ban le te kamla ban le kanihu kala le clash penmi kini expression of interest te last date expression of interest ka ade live hotrek janggu September te nadu live hotrek ngila shwa jang turu ngila dani strike jungi jinyaki iba ndai bejrong batang khendiat por ringla khot ekran no te kila sure ni by October 31st kansa mi kingka syllabus baga date of written exam dan ren la kut kan October ni iba kampoi sei ru kala kampoi sei ru ta ka general body jingi ngile ekran shai ngile komno long ba gaslam gumne nimban se ngi habanya no dagane ban bo pressure ka authority makin perstat no ya kene ka recruitment process numalda kim recruit ikibrio kay ban jingja kan lomba kinang duna pe kum tau senam ru la song thai kum san phongut tam e te next year ki song thai biang kuntai te kanang duna te kan bo jing e yangi ki nang trei ki mentre te kam kanang suki daka duna ki non teaching staff ka jing deal ka jongi bagi student bagi nang kairu ka bo jing e te din tak daw pengimban si lalong bo force ni mengin le agane mengin bo pressure marka kum jiktip jungi ba la form a committee ban j di agency mengin le recruitment ndre hadum taro kimpat j te hadu kanno kan simpor ngi ngintip laitrek November kalakut sisnam ka sikde jing sha ka por jung advertisement ngi September yo ka labs no kan advertisement tilda ka labs advertisement kinle kumno dan mata ka daw ngi khot ikane ka jingki jungi ban ngi community ro la yo khubor ro ba wisi lo khot ikran ngi le sha ting ya pek ke ga jingkran ka jingan long alda ka long fruitful te ngin se decide pada biang ka general body jungi ke ngin le ndi yaman tahi kat bakam dan ai na ka liang ka jung authority ni man sing ha ban ya chmat ba kan ka pen down pull down ka jungi jing sangat treka lakhat ya kran
ndakila long convince bahwa kilong serius sisya ban tap itu beliau gula advertise te kanum sumpor ini mungkin withdraw ndakila penmi syllabus kila penmi ka date of written exam kanum sumpor ini mungkin withdraw naik ke sistem jung kadau try nak lang ka university kamla mane ini kadau kongsan de kata ngalam kamu enggak university hi kata kalau unlucky nomor baka national testing agency kala decline ban ayo ban conduct ini interview ndre hadian bakla decline kala de kamram jung university ban le wood agency ban ji digwe pre agency dan ndre kala dan ka delay ban nomor jung ni ke delay nakaliang jung ginan teaching jung law frustrated kala duna plat kemen power uwe brio lah ban pek arlait ligi me mensya berserta dan sangut uwe pe la kajang kame menta uwe brio lah ban pek arlait ligi me takam long so besok in kala ban khia plat in cingkimi balda ka nanti cing ki hiar la ka hiar ka strength nanti cing kan kata ajur ke university tel ka hiar ka nanti cing ka kata university tolong kam nitiang winok nyoka kelan university ke kan ye kam ba university ta ba sama mentah kita alu berhak la lain no tangka essential service ka health but ka electricity but ka water itu ni exam ni bari sauk na ni bos ya ke bos kamya yang mentah si kamya ngin sepek lada kadang ka jingkar pat nang nenang tai ngin sepek ngin sa ya discuss biang ngin sepek baik staff exact number ngamla nang ring yadan ars pasan poe entah ka strength ka jungi kat kum ka ratio ko bo ko UGC ka de ban long 1:1.1 ka umut bal dong noi kai don iwe ngi don 1.1 ta kun kum jing khen ngi de ban don sans pa khat ar tengila dunas semua pelat la steng la duna akan negari nanti kan mengerti pun akan mengerti pun cispa sampusa kendak kin mar bakat kum ka CRR ki haban le ke exam se stam kin cut ya kata ka written exam ke skill test stam le kata ta kata ke bengi up din ila ong na ka por ba pidon kam mar mi na syllabus buat mi na ka date tendal almi kata temut ngin sayo api ki brio ki ban wan tre ne ban long jingra bakra university kan Allah sistem nadu lai trik November arja apply lalu tai se pus Pakistan ketu kalau common issue ngila ai ka letter of support ke kinuta ban isu kalau nangta tingin don issue no mak tu di common issue kam dan link dengan strike